Dragan Danić iz Metalca u svetlim gaćicama i Dejan Marović, prvotimac budućnosti, koji je bio i šampion Jugoslavije i šampion Balkana i ima izuzetno dugu i vrlo uspešnu karijeru. Sudija u ringu je Pavlović. Vodovne sudije su Dragin, Blagonić, Plavec, Slobodan Pavlović, Jabučanin i Deneš. Dejan Marović, plava majica, crvene gaćice, za one koji nemaju kolor televizore, Danić u svetlim gaćicama. Kraj prve runde, vrlo lepe i uzbudljive prve runde u kojoj se vodila prilično ravnopravna borba i u kojoj je Marović, čini se, ipak imao inicijativu. Druga runda meča lake kategorije. Marović, koji ima 25 godina i koji je još počeo 1973. godine da boksuje u budućnosti, imao je 13 godina prvi put kad je postao omladinski prvak Jugoslavije. Do sad se borio 218 puta i pretrpeo samo 32 poraza. Drugi minut borbe.
Evo nevolje sa cipelom, izgleda se John odlepio. Danić očigledno traži borbu izbliza, niže rastom i to je njegova jedina šansa da aperkatim u pleksus krošejima u glavu postigne ono što uspeva da održi stalno Marović. Treća runda. I Dragan Danić je također veoma iskusan, on ima 27 godina, po zanimanju je radnik, počeo je boks još 1974. Imao je do sad 121 borbu u 17 poraza. Jutro su 9 časova, rodio mu se sin, ali slavlja, naravno zbog ovog meča nije bilo. I on bi hteo danas da proslavi rođenje svog prvenca pobedom nad jednim takvim asom kao što je Dejan Marović. Obojica su za ovo krivi, jedan je okrenuo se, drugi je nekontrolisano udario. I sudija Pavlović, koji se gotovo ne primećuje u ringu, a to je znak da je zaista dobar arbitar, sasvim opravdano je opomenuo i jednog i drugog. Sjajan finiš. Direkt protiv krošeja i aperkata. Kraj borbe.
Obojica dižu ruke, obojica misle da su pobedili, a mi ćemo saznati sad šta misle sudije. Dakle, pobeda Danića, rezultat je 6